Studio.
Tanu perjalanan mengurang rasa siurauri nama sari mengui anggiat marian tunggu imuba apa gosong na terlebih
Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
by Gabrielle Studio. Ladies and gentlemen, this is Remix Song by Gabrielle Studio.
Gabrielle Studio.
Madara nakipe lamdam Wardong sohon kukulan Rabay pipinoro madok ng jabu na pocho Tinodoman Inaot na songoni di lakay dongan Margada pidok jot dohot dongas si para juji Dohot sa pare tongan manggaori pidok jot disit na ngakal mangakali di loloa Juji dopak namani puro tudongan Satung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang idoang ko na denggan satung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang idoang ko na denggan Sugari ono au songon boruni na asing Mono ikon hepeng do gabe na lau mabangke solang tungi mahu pala ko upat akon Ay hujaga rotua uhailahon Mono mangulai ba unang sai mardalani Mono sopango mo ato na lau manapay Asa unang nila ko nang gojuji Tubuh badan ang ulau kaberugi Molo na tutusay paubama Ang giat geleng tai tunatama Para juji ang miyamang say paubama Molo na tutusay paubama Ang giat geleng tai tunatama Para juji ang miyamang say paubama Marbada pijot jot dohot dongas si para juji Dohot di pare tongan manggeo di pijot jot disi nangakal mangakali di loloan Juji dopak namani pudo tudongan Main-main ang dadok mau bapangalahokku Nangahasi ulahot asal bosro hamangulay Tu dia pehola ku ikuton Bertiga-tiga nang mangulat tu balian Satung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang idoang ko na denggan satung leado kutaw disi daku jalo si pasingot na uli nani dok mi inang idoang ko na denggan
konsolasi. Ladies and gentlemen, this is the remix song by Gabrielle Studio.
Gabrielle Studio. Usah
Studio.